Dukomeza n'ikibazo cya 21. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: a. metero 100, b. metero 150, c. metero 200, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. metero 150. Iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurarumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera byibura ya metero 150. Igisubizo cy'ukuri ni b. Dukomeza n'ikibazo cya 22. Kiragira kiti: ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere, wakora iki? a. gusohora inkomere mu kinyabiziga, b. kubaha icyo kunywa, c. kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri rero ni c. kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Bivuze ngo nugera ahantu habereye impanuka mu muhanda ukagera uri uwa mbere, ugomba kumenyesha impanuka ukanahamagara ubutabazi. Igisubizo cy'ukuri ni c. Dukomeza n'ikibazo cya 23. Kiragira kiti: kunyuranaho bibujijwe gusa igihe a. igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye, b. ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, c. umuhanda ushushanyijeho umurongo wera udacagaguye, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. umuhanda ushushanyijeho umurongo wera udacagaguye. Ahangaha nuba waranabonye provisoire iri nko mu kizamini cya polisi, umupolisi akakubwira ati unyuraneho uri kureba uriya murongo wera udacagaguye, uzamuhakanire, kuko ntabwo byemewe kudepasiriza cyangwa kunyuraniraho kuri uriya murongo wera udacagaguye. Igisubizo cy'ukuri bwo ni c. Dukomeza n'ikibazo cya 24. Kiragira kiti: itara ry'icyatsi risobanuye iki mu bimenyetso bimurika? a. kwitegura kugenda, b. uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, c. hagarara igihe inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira: a. ahegereye inyamaswa zikurura, b. hafi y'amatungo, c. mu nsisiro cyangwa ahandi hose, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Iki cyapa gisobanuye iki? a. parikingi, b. birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta, c. birabujijwe guhagarara umwanya munini, d. birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. birabujijwe guhagarara umwanya munini. Dukomeza n'ikibazo cya 27. Kiragira kiti: kuvuza amahoni ntibyemewe aha hakurikira: a. hafi y'ibitaro, b. ku musigiti, c. hafi y'ubuyobozi bwa polisi, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni a. hafi y'ibitaro. Kuvuza amahoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande
kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga, ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye: a. metero 1.25, b. santimetero 30, c. santimetero 75, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. santimetero 30. Ikibazo cya 29 kiragira kiti: ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira: mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye; b. imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi; c. a na b ni ibisubizo by'ukuri; d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Ikibazo cya 30 kiragira kiti: iki cyapa kivuze iki? a. nta nzira ihari. b. iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. c. iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero iki cyapa kivuze yuko hari iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Igisubizo cy'ukuri ni c. Ikibazo cya 31 kiragira kiti: mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona: a. gabanya nurangiza ukomeze witonze. b. vuza ihoni ukomeze. c. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ikibazo cya 32 kiragira kiti: iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa, bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira: a. umweru, b. ubururu, c. umutuku, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero kigomba kugaragazwa n'amabara akurikira: kigomba kugaragazwa n'ibara ry'ubururu. Igisubizo cy'ukuri ni b. Ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? a. feri yo gutabara. b. feri y'urugendo. c. feri yo guhagarara umwanya munini. d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. feri y'urugendo. Iki cyapa gisobanuye iki? a. iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. b. umuvuduko ntarengwa 30 km mu isaha. c. umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. d. iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri ni a. iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Dukomeza n'ikibazo cya 35 kiragira kiti: ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora mu gihe abonye icyapa kibura cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? a. kukireka akagumana umuvuduko wari ufite ugakomeza. b. hagarara utegereze amabwiriza. c. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere. d. hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere. Iki cyapa gisobanuye iki? a. ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. b. hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa.
C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. D. Uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. Ahangaha iki cyapa kikumenyesha yuko hatanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Igisubizo cy'ukuri ni C. Ikibazo cya 37 kiragira kiti: ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'amatara y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? A. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanye umuvuduko. B. Humisha ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. C. Ongera umuvuduko kugira ngo usohoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. D. Canira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda, nibinashoboka ugabanye umuvuduko. Dukomeza n'ikibazo cya 38 kiragira kiti: mu mihanda ifite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? A. Muri buri koni. B. Mbere ya buri koni. C. Nyuma ya buri koni. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni B. Feri y'urugendo iba igomba gukoreshwa mbere ya buri koni. Kwihuta ku kibazo cya 39 kiragira kiti: iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda udakomeza. B. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. C. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Umuhanda udakomeza. Ikibazo cya 40 kiragira kiti: igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye, ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije, kugira ngo imodoka zitambuke neza kibari: A. Agahanda k'amagare. B. Inzira y'abanyamaguru. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni A. Agahanda k'amagare. Iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe: A. Kunyuranaho. B. Kugendera mu gisate cy'ibumoso. C. Kugendera mu gisate cy'iburyo. D. Ibisubizo byose nibyo. Iyo umuhanda rero ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi aba abujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Iki cyapa gisobanura iki? A. Gabanya umuvuduko uha inzira abanyamaguru. B. Tanga inzira ku binyabiziga binini. C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Icyapa rero gisobanuye yuko uba ugomba gutanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Igisubizo cy'ukuri ni C. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. C. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. D. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni B. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Dukomeza n'ikibazo cya 44 kiragira kiti: iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda utaringaniye. B. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. C. Umuhanda wangijwe n'isuri. D.
inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri ni B, uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyombe. Dukomeza n'ikibazo cya 45 kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? A. Ikibuga cy'indege. B. Urusaku rwo mu muhanda. C. Umuyaga w'intambike. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Iki cyapa rero gisobanuye ko ari umuyaga w'intambike. Igisubizo cy'ukuri ni C. Iki cyapa gisobanuye iki? Aho batelefonera. B. Isangano rifite ishusho ya T. C. Inzira idakomeza. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa rero gisobanuye ko ari inzira idakomeza. Igisubizo cy'ukuri ni C. Dukomeza ku kibazo cya 47 kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? A. Umuhanda unyerera. B. Utubuye dutaruka. C. Umuhanda urimo amazi. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iki cyapa rero kivuze yuko ari utubuye dutaruka. Iki cyapa gisobanuye iki? A. Iherezo ryo gutambuka mbere. B. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. C. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa rero kivuze yuko ari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. Igisubizo cy'ukuri rero ni B. Ikibazo cya 49 kiragira kiti iki cyapa kivuze iki? A. Biremewe guhindukira. B. Inkomane banyuramo bazengurutse. C. Birabujijwe guhindukira. D. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. Icyapa rero kivuze yuko ari inkomane banyuramo bazengurutse. Igisubizo cy'ukuri ni B. Dukomeza n'ikibazo cya nyuma, ikibazo cya 50 kiragira kiti iki cyapa gisobanuye iki? A. Akazamuko gashinze cyane. B. Umuhanda unyerera. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuyaga w'intambike. Icyapa rero gisobanuye ko ari umuhanda unyerera. Igisubizo cy'ukuri ni B. Nkwibutsa ko niba utakoze subscribe, kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao.